Hi, ke Coach Tanki. Jwale ke thusa batho ka ho ja hantle. Ebile I'm in a network marketing business. So dilemo tse 6 tse fetileng ne ke rekisa strateng, ke rekisa diapole le ntho tse ding, but ke ne ke sa etse tjhelete e ka tsemang le hore e kgone ho nhlokomela. Ne ke sokola haholo. Yaba ke mengelwa on the meeting ke mo eleng hore ke le ka hlalosetswa hore nka kgona ho iketsetsa tjhelete ka mokgwa wa pele wa hore ke kgone ho rekisetsa product ho batho ba bang, then ke tla tseba ho iketsetsa profit. But mokgwa o la etsa hore ke be le thahasello haholo ke ha ba nhlalosetsa hore ha ke recruit-ile batho ba nakong eo bona ba rekang, nka tseba hore le nna ke iketsetse commission tse ke tla ba le tjhelete ha batho bano ba reka product. So ke yona ntho e la etsa hore ke be le thahasello e ngata haholo. Jwale haeba o na le thahasello ya hore le wena o ka tseba hore na o ka tseba ho iketsetsa tjhelete ka mokgwa o jwang, please bua le nna o nketsetse info.